Siqhubeka kuleli gama lithi modules. Njengoba silade ngicela ulithayiphe lapha phansi ubone ungadrinkwa spelling kuthi module, ulibhale nasebhukwini lakho. Kunaleli vesi lelithi bheka ngime ngasemnyango ngiyangcongcotha uma umuntu eva, okay, that's the key. Ngoba ngilokuva eve bese soyavula uthi-ke Jesu mina ngidawungena ngidle naye, naye adle nami. Awu, kusho ukuthini lokho? And then kukhona kumavidiyo lamaningi. Bese-ke sesithi lokhu senyangeni nje ya-October lesi early imithombo, early source. Yathi kunebandla okhansi ngikhani bavula manje Jesu bangqongqotha ngaSeptember. Bekufanele adle nabo. Labanye futhi solaba kavuli. Kukhona futhi nalabanye Jesu uyangqongqotha. Ngaphansi ngeke bavule iphele le nyanga. Base bavule November. Lesinye isikhathi mhlambe bavule next year. Niyathi sibazwa noma ku-sensitive. Le ndzaba yokuthi hawu, salushada manje sitodle amakhekhe. Bani solokuthi umntwana lo mnye ushadile ngoba sibekise ngaloko ngoba lokho kushada bese bangathi kuyahlekwana. Bani solokuthi imoto ngesencele nje. Uyazi lokuthi khona lokuthi uNkulunkulu ngoba siyabathi bantu bazane ngiyakhumbula eminyakeni ophelile uNkulunkulu sathi sethi enkonzweni eliphasika wathi angihlanyele sinemkhamu nga-10,000. Noma singakhuthati-ke lokho sekuthi uNkulunkulu angeke aze ahlale angakwenda, uyakwenda but nje phinze ngiyakhumbula bazalwane wathi uNkulunkulu asithathe 3 days try fasting. Why? Kunabantu mhlambe labani loya la emshadweni kuyena ibe yimfishane-ke. Emva kwaloko nyalo nawo umfana sesinaye una 7 months. Kwaba ngiloya 10,000 okwathi wasihlanyele ngaye. Noma sikhokhe inkomo badle bazalwane enkonzweni eliphasika noma leyo 3 days. Yes, nayo indlela Jesu langcongcotha ngayo. Alisho leli vesi ukuthi Jesu uthi besingathi Jesu uthi uma ufuna keva liphimbo lami ngingcongcotha ngidamvulela. Uthi kuvula wena. Yeke uvuka uthandaze kusho kuMakhanda. Yeke uzila 2 days leso losikhuluma ngakho. Yeke uye esteki. Yeke udle incwadi yaThimothi. Bazalwane, letinto lesiphila ngato nje bazalwane, lo ngathi iyaphunyuka. Yabona nje bathi akukhulunywa Siswati, bakuyisa kudla kwemdzabo. Naku lasikudlako, lokuthi asidle ukudla okuqhamuka emhlabathini, organic. Ngoba awumangale nje ukuthi kukhona abantu abathi abane-cancer, badla spinach tibhito, but bamangala athi i-cancer kane bathatha nangomcuko wenkukhu oramtutu lokuphuma lama-chemicals, so vele udla kona. So umcuba ungconywana wetinkomo nato nangabe tinjani njani. So uyakubona-ke ukuthi sibuyisela lokudliwa esikhonyana. So nabanaka nje bazalwane, njengoba nalabanye benu siyaxoxa lanyalo senilethela lokhu nje ukuthi hayi mfundisi waze wayichaza. Akasho Jesu ukuthi angivulele uthi wena uve kulamalanga lawa lenyanga October ngidla naye incozi naye. Kulamalanga ngidla kuba lapha kalobamba, ngidla kuba lapha kumankane lapha kube steak. Bese nanga emagede lalishumi lesithi ngeke uze ungene ezulwini ungaphili lamagede lawa lalishumi. Lesikubita athi ngi-Fish to FM. Kafishane-ke nawo ngihlangana nalamanye amajanja sebafundise. Hey mfundisi, sesikhuluma nje into lemfishane nje ya 5 minutes. Siyamkhuluma lo Fish to sithi yabona nje lapha kune-horse gate. Jesu nakangena eJerusalem ungena ngedonga. Akangeni ngani ngelashi. Kodwa naka lapha ku-Revelation ugibele elashi. Ngale kunema yini kungashiwo kunedonki gate, kune-horse gate. Sengiyabekisa lapha nje lokuzila dolobheni. Nangabona imali lapha noma nayintombi lenhle noma nabutshwala. Ngakhathi ukubaleka mhlambe etshwala ngale mali kunconywana. Khathi ubaleka lapha kuthi nayi opposite sex. Ezulwini labasho ukuthi uyabaleka bathi yes. Wangena-ke nge-horse gate. Sisemphini. Sesiyangena-ke phinze futhi le fish gate, le sheep gate. Sidinga elidlelo lakho. Uyamangala nje uNkulunkulu ahlala kusho umfundisi. Uma nje uNkulunkulu emadlelo, la madlelo nje ndazibazwana mabomu angu-66.
Funa uve simfundisi ngidla ngala. Ngiyakhumbula ngiyacela sisho 7,000 mendoda ivathi bedingala imali yaduma. Nini into yangala emgomfelweni. Tabe thambile ethi lena esinyamandulo. Sivama ukuthi ekumandulo wathi beve bandla. Phinde uthi ive 7,000 mende ukuthi ukutiye ngala esigangeni. Tisebentela ngala. So nathi ke sithini futhi elidlela uyade uNkulunkulu October Nkosi yami bazalwane. Kuthi udla ngakho ngiko ke nerecture lesihlale sisho ukuthi nawuva nje wena mfundisi uva ngani ebebe singathi nje lo 66 books nginabo mangane boSteak boSpeak bohlangana. Mfundisi wena ubona ngani siyakubona sosenhlangana siyakubona sosespeak. Oh okay. Kulendzaba ukuthi siyafundzisa ngalamagede lawa lang10. Lokuthi nje nangidla incwadi yaTimothi sengingenile ngaleli gede. Angithi ke le gede nakaSijesu nje kuningi lisango lekungena umfumana bese ufumana emadlelo ngami. He is the door. Oh Jesus. Kwathi angisho njalo. Sesiyachaza ukuthi yathi vele mfundisi. Okay Jesu. Kuqala nje Jesu live la uNkulunkulu. So uyabona ke ukuthi lamagede lang10 ngisho sinangabe wena wasebenzisa. Kunetinto lokungeke ungene kito tibe forbidden. Kanti Mateus lokubopha ezulwini lokukhulula emhlabeni kuyobe kukhuliwe ezulwini kuyobe kuboshiwe. Jesu lokubopha emhlabeni uboshiwe nasezulwini lokukhulula emhlabeni kukhuliwe nasezulwini. Uyamangala nje uNkulunkulu nakabona wena ulambile asibuyeke sidinga ukuthi edlelwa lakhe. So uyakubona ke iminyango ngiyangconcotha. So kunebazalwane ke lokhanzala ukuthi Jesu ungconcotile. Ngani timvulela manje letinye sola tikavula. Kanti bazalwane bambake. Ngakhathi sivula la uNkulunkulu akhathi sivula ke ngakhathi ke uNkulunkulu atabe siwuvula letibusiso. Uyabona nje sho ukuthi qale kuvule thina njoba nasesikoleni nje la ngase ka form 5 yadlala wenda lapha etertiary yafunza wenda first year second year sonatha tshwala sayini uyadlala nje ngeke kuvuleke graduate laba bantwana beba graduate nje sibabona le ndasi eNgwane. Shothi labantwana laba bavula kudadisha ka form 5 phinde bavula leyo course leyo bayenta eNgwane. So uyabona ukuthi impilo nje siyekele nje kucala Jesu. Mina mfundisi uNkulunkulu sola kangibuza wena ungani uyasho ukuthi uyaliva neliphimbo bese uyavula udla nawe. So uNkulunkulu bese usivulela tibusiso start ibala ke. Ngoba nje lapha ngento advertise kuzo le tibusiso mfundisi nadi. Uyabona nje lokuvuleka kuthi uNkulunkulu sovula tibusiso ungatholi ingodi emgwaqo, ungatholi ingodi wena, sengathi ungatholi ingodi detilwane, divorce, dingaswela imali, ungasweli ukudla, ungakhathatheki indawo dlala indawo gcwala. Sibale konke sencela sovula tibusiso ukuthi uyapronyotha. I-application letter yakho sebayi accepted. Konke nje konke. Then ke bese ngesekudla uvula tibusiso uze na uprogram uMC ushumayela yasibusisa naso nje sicela uthandaze lo baba uthandazile noma ke nabakubekile ungichairperson ecommittee ngicetha kukhethwa ekwayeni bazalwane ihambele emakhaya uyavangela so interpreted ilwimi lapha nangabe kuyaprofetwa uyavula nje so ngeke manje kuvuleke nje so sibusiso na uMC ilene kungqongqotheni maswatha kithi. Nako ke kudla umfundisi la kudlako nebazalwane. Angiphethe ngokuthi ke Jesu nakathi ke ngime eminyango yangqonqotha. Nakavula. Uthi Jesu phindze lapha ku Luka 12. Uthi ukhuluma Jesu ngokubuya kwakhe uthi inkosi itawubuya ithi injengenkosi leshiye tisebenti iye emshadweni ayibuya bese yangqonqotha. Uthi ke tibusisiwe leto tisebenti letathi inkosi yathu nayingqonqotha tivule masinyane. Uthi ngicinisile kusho Jesu itati bopha ngelithawula idle nado phindze futhi bese yadikhona that will be rapture. So sesiyafundisa ke sesikhona abantu la Jesu nakanqonqa baphuda la uvela bathi ngiyeda kanti sifundzile ukuthi Abraham bekathi uNkulunkulu nakathi Abraham angasho ukuthi ngiyeda athi ngila. Lokho nalokunye ngakuthola bazalwane ngilakuthenini yini wena lo solo ungayivula kanovile ezikuyangqonqotha utawudla nini? Sicela kunipha lokho ke bazalwane sitakuthola lokunye kuthi yini silethe lokho sendani kwendekani imfundiso wasephizwi but lenkulu lesitawahamba siyifake efrijini. God bless you. God bless you.